लाक्लिबा नवेंबर की तांग तरा तरुकता येलहौ फुरुप खुदिंगमकना येलहौ इनात योंखत्मिनरसी हाइबगी वाखलोंदा अमत्ता ओइबा यकाई खोंचत अमा इनात खोंचत लूप अमदी येलहौ फुरुप सिंगा खुसमनदुना पांगथोकलगनी हाइरी यकाई खोंचत असी कंगलादगी लमथारगा अंड्रो मेहौफम फाउबा खोंसानगनी थौरम सिंह असिदा येलहौ फुरुप सिंह अमदी इरेबाक चासिंगना मतम चाना लेंबिरक्तुना सरुक याबियु हाइना इनात योखलुपना पाउजेलकली इनात योखलुमना लाक्लिबा तांग तरा तरु तरामाथोय इंगनि सिंगनि कुंगिनिथोय याइफरबा इंजकेशन नुमित असिदा यकाई खोंचत अमा इनात योखलुपना चिंजगदुरी हाइबा खोंचत असि मणिपुरगी सेंगलबा कंगला लाइफमने असिदगी होरगा अंदरो फावबा खोंचत असि चचगनी हाइबा खोंचत असिगी मरुओइबा पांदमदी लमदम से लेदबा येलो फ्रूट सिंग असि कन्नबगिदमक्ता खोंचत असि चिंजबनी मरमदना मुतकी गदरबा इखोइदी पाइपुना बिरमलबा अदुबलबा येलो फ्रूट सिंग असिगी इनासिंग सिबु कन्नबगिदमक्ता इना योखलुना खोंचत असि चिंजबनी मरमदना लमदम से लेदिबा फाइ तरा खुदिमुना फ्रूट खुदिमुना हाइबा खोंचत असिबु सरु याबियो अमदी मतिंग पांबियो हाइना इना योखलु माइकेदगी अमुकना फाइ तरा हुंदा इकुमोना पाउदना सि चिंजरी Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari amadi Minister of State Road Transport and Highways and Civil Aviation Dr. V.K. Singh ki Assam ki numit humni ki khongchat ta taram na okpagi thauram ama ngarang Guwahati Assam da Chief Minister Nongthombam Biren yauna awang nongpok lamdam gi CM Singh na saruk yaduna pangthokre okpagi thorom aduda maitai gi oiba nat ki jagoi yauna tongan ba awang nongpok lamdam gi nat ki oiba jagoi isai sing utkhi थौरम अदुदा अवांग नोंपोक चीफ मिनिस्टर सिंगा वारी वाताई साबा फंखिबदा CMN बिरेना नुंगाइबा अमदी हराउबा फोंदोरकली पनबा याबदी ngarang यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी अमदी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड सिविल एविएशन डॉक्टर V.K. सिंगना अवांग नोंपोक लमदमदा हौजिक सेमगत सागतलिबा लंबी थोंगी फिबम रिव्यू तौखिबनी हिमाचल प्रदेश अमदी गुजरात असेंबली मिखलगा मरी लेनना चटलिबा था सिगी तांग तरानिथोइदगी मथंग था दिसंबर की तांग मंगा फाउबा इलेक्शन कमीशन ना एग्जिट पोल पांगथोकपा नत्रगा एग्जिट पोल की फोल हाइदोकपदा अथिंगबा थमख्री अथिंगबा सि नवेंबर तरानिथोइगी अयुकी पुंग निपानदगी हौरगा दिसंबर मंगा की नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा मखाई ताबा फाउबा थमखिबनी बनबा याबदी हिमाचल प्रदेश अमदी गुजरात असेंबली मिखल की वोट मसिंग दिसंबर निपानदा हाइदोकदबनी निफुमातोई शुबा जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप 2022-2023 दिसंबर थादा वेस्ट बेंगल दा पांगथोकदौरिबा असिदा मणिपुर रिप्रेजेंट तौननबा नुपा मचा अमदी नुपी मचा सानारोई सिंह खन्नबगिदमक्ता ट्रायल सिलेक्शन अमा नवेंबर की तांग 13 की अयुक की पुंग निपान ताबा मतमदा खांगबोकता लैबा बासु ग्राउंड दा पांगथोकलगनी हाइना मणिपुर एमेच्योर खो-खो एसोसिएशन MAKKA ना फोंदोरकली मरम असिना MAKKA की एफिलिएशन यूनिट सिंगी सानरोई सिंगना अयुक की पुंग निपान ताबा की ममांगदा NISKK की कोच KS इमो सिंह अमदी NISKK की कोच M मंगलेम सिंह दा रिपोर्ट तौरनबा खंगलकली ASBC Asian Allied Boxing Championship 2022 दा 6-time Asian medalist Siva Thapa final चंख्रे केजी होमफुम दोय मखाई की कांगलुपता जॉर्डन के अमानबु माइथीबा पीखिबनी ngarang sanakiba semi-final match ta ताजिकिस्तान की 2019 एशियन चैंपियन बाखोद बु माइथीबा पीखिबनी यूबेकिस्तान की उब्दुल्ला रुसलान गा हयंग फाइनल दा सिबा थापा गलंबा तौनरगनी कक्वा पुखरी मपाल लैबा क्यूमेक सिटी सेंटर की मरी सुबह फ्लोर दा ngasi 3D cinema hall ama RDNPR amadi mahut minister YKM Channa maikum hangdokri top cinema yengbaki maong ama phangan gadoriba hall asi maikum hangdokpaga mari leinana athoiba mitunglen oina saruk yakiba minister YKM Channa haikibada matam sangnadagi hauna lamdam asigi miyam ayambana hall da cinema yengba phanglakidre adubu ngasi kuina leiramdaba potsak amabu nauna semgatuna miyam da anoba makhalgi cinema yengba phangalagani matam amada cinema hall kaya leiramba adu matam ga chana daba hall oirakpa amadi hindi lol ki cinema sing thingkiba atagi
hall ayamba muthatkibani haiki Manipuri cinema hall singsi koi matam ga channel na ba improve ta hoda ba sidagi cinema hall chala kanda cinema yeng be besi kui na kaule so it's a good beginning masidagi hoda kanda ekoi cinema yeng gi habit si hanjala ga ani recreation si tamta ga leng hanji tenopal gi restaurant do ipal gi family chala ga cha thai ani recreation to kum jaga se koi si letta ba gi sum thire ni ana asi jagi chanpana sumu yam creative ba hai tare kui na leram da ba pora ma invest ro sing namni na khala to bi dei se aduki matik thagachai Jackson Taurang Lokhotpagi Khongthang ama oina CDO Imphal West na yumthong khuding changduna amadi kas handokpada leiba mioi sing masak khangdokpa amadi thiba humbagi thabak chathakre ngasi ayuk pung 3:35 taba matamdagi ayuk ki pung 9:30 fauba CDO Imphal West na Chingmairong da leiba classic brand ki mayok nabada leiba yumsing da thiba humbagi thabak chathaki yumthong humbudra ki mioi chaniga kun sakhang dokpagi thabak chathaki apha apun yaukhide Bahujana Sahitya Academy National Committee of India ki ahum suba National Conference ta Salin Digital ki producer oriba Phanjawbam Lanajit Singh na saruk yaduna wangang lugadauri India ki state kunga taruk tagi delegate Singh saruk yaduna November 12 da New Delhi ki Garwal Bhavan da pangthokadoriba conference aduda Lanajit na role of Bahujana in Manipur hairiba hiram asigi matangda wangangani Amar Falcon bu yokhatura thambaki pandamda Christian Heritage Institute CHI ina sinduna pangthokiba Amar Falcon photography ki changdamna bada Tamenglong Times editor na mana fangkre Class 11 amadi 12 science ki amadi arts ki mahairoi singna sel khaijin neduna pangthokiba changdamna ba aduda mahailoi sang asina social gi tengbang haptuna makok mathang taraba singda manapi bada chauna mateng oiki Mahairoi khuding magna aikhoigi akoibabu nungsibiba ngak senbibagi wakhalon adu fauhannana ba amadi malemdagi global warming tholakpadagi kanba ngamnana bagi thodang pangthokpa ngamna Christian Heritage Institute CHI na mahairoi singi pukning thogatuna lakli Haukiba pung kunmari da India da nauna mioi chanipan kuntra taret COVID positive oire laikhidaba migi masingna amani fagalakpagi changcha da marfutara nipan ga 10.9 oire apunba confirm case na koti mari lakh ni futaruk lising hongfumari chanipan tara yokre active case na lising tarani thoi chatret yangkhai ni thoi ni leina asina maram oiraga laikhidaba migi masingna lakh manga lising kuntra chamnga kunni Laina asidagi naba fatuna discharge tawkhiba miki masingna koti mari lakh nifumathoi lising kunmathoi chamnga kunthra nipani Laina asidagi ngakthoknanaba vaccine kapthokhiba apunba miki masingna koti chani taramapan lakh humbudra taret lising marfutara humdoi chani humbudra nipan henkre malemgi oina covid laichat na khwaidagi na sokhalaba lebak singi manungda USA na ahanba India na anishubada amadi France na omshubada lairi awang nopok state ki oina Assam na ahanba Mizoram na anishuba amadi Manipur na omshubada lairi